Matipyat! Ay nawon, anak ko! Bayam, taigatangan kanto iti laptop mo. Tasyak lang ti awan laptop na iti pagadalan mi. Saklatan ti mayaw awan. Wen, anak ko, igatangan ka. Kaano ngay? Basta igatangan kanto urayom laeng. Adamot laptop mo lan Akin kukuha iti dayta. Ginatang ni nanang atatang. Nangalaan na iting gatang na. Diyak mo basta ginatang na. Nangina ti laptop. Saan tayo akabailan nagatagan ti kasta? Mas dawak man ta nakagatang. Sakit di na pa imbagbaga kanyak. Basta ginatang na para kanyak. No sa dino tinangalaan na iting gatang na. Diyak mo. Unay kayo nga gina. Pilitan nyo ti gumatang iti kayat yo. Nga uray awan mo't kwartayaw. Anya kumatidakas iti dayta. Kat kasapulan nga rod nila ni ti laptop. Nangalami ting gatang mo? Inutang ko Asino? Inutang ko ting gatang ko kan ni Auntie Victoria. Anya? Maawatan naman. Isu nga uray inutak latta kanon abayadan. Ala. Mawatak mo't kidde. Takasapulan di anak mo. Kasta, ti estudyante ita. Katwan mat. High-tech naminan ita apanawan lakay. Isu anuan niya laditan ti rumrumwan agamit ti tao. Akas iti computer kanuan niya pa'y ditan. Nanang, kayat ko ti baro ang sapatos. Kayat ko tayo nangina, tapno na pintas. Ala, bayam, tagumatang tantong. At damot kan sweldo ni tatang mo. Isu nga tagumatang. Adda ngamin kurso nadak nanang. Kas iti ginatang tay kaadalak. Nagpintas. 2,000 ka no ti pinanggatang no. Ay kauwan anak ko. Intagumatang. Sana bali tao sa remat. Anya, agasam ngay day taabalor ti sapatos. 2,000. Wananang, nasurok pa ikit di 2,000 day jay Anyan, panuinuyam nga menday ta anak mo. Kakaiso na lang arudan nga anak mi. Di itid mi ti amin akayat na. Ay, bidot ti kasta anak ko. Di yu pilitan apaadaan ti di yu mat kabaulan. Isu nga ron nga ikarkarigatan mi, nanang. Saan nga amin akayat ti anak mo? Kat itid mo, Carmine. Agruam no kasta. Alakit din nanang. Pautangan dakon iti 3,000. Tapno magatang ko ti sapatos nila ni. Nagkurang ngamin ti sweldo nila kay kukat. Ay, Sana bale, bayadan kay tumatlaan. Isublik to, ti kwartayong. Sobran ti aramid da Carmine lakay. Sabalin ti mapalpaliiw ko iti anak mo. Anya day tabakait. No anya ti kayat jay anak da agatangan. Gatangan da. Kastala ti biyag bakait. Bayam latan Ay, diyak ko makayat ti agsaw. Agin babak ng damot nga main. Kastala ti biyag bakait. Iswa bayam latay da. Nga uray agin babak ng da. Din to tawan mo't nga rod pagtaudan ti kwartada nga ada. Manula nga iti sweldo ni Arturo. A janitor iti may sa apas dak ijay ilay. Kastala ti biyag nga rod, bakit? Ay, masurunak nga rod. Bayam latay da. Nga main, urayan niya pa iti bagami ti anak mo. Di nakamutla denggan. Kunamlanubak nang da. No anya ti ipagatang ti anak da. Gatangan da nga uray saan matunay akasapulan di anak da. Ay, di anak mo te kasaritam. Isumag, awan denggan na. No awan denggan na, ay bayam nga rudaan. Di kan sumana upay, awan mutlat maramidam. Nanang, mangtag ka man iti gatang ko iti bag ko. Adda nakitak a shoulder bag, nagpintas. Bag? Nanang, agbalor day iti 1,600. Ngam, ay na nagpintas.
Sige, ingkan tugatangan no agsweldo ni tatang mo. Kan sukat ako matoy cellphone ko. Kaya't ko ti baro nanang. Sige. Kaano nga rod ang gumatang kay ti cellphone? Mangiremedyo iti igatang mo. Kastaman ti kayat ko ken kananang. Saan ka naimot? Ayun anak ko. Sa anak naimot. Nang runa kat agmay-maysa ka nga anak mi. Amin akayat mo, ited ko. Na, ay nagpintas mo't tanday takawas mo, lanay. Agraman sapatos kun bag mo. Thank you. O sige, inakpay. Labsan kayo, pay. Ay na, aglang-lang nga abak nang day ta anak ni Carmen. Idin to tamarigrigat damay. Ay, kasta ni Carmen. Amin ang dawatan ti anak na, ipaay na. Ha? Ngam di namat mapaggigidan nga usaran dagita ag kakapintas akawas na. Ay, gatang iti kawas na. Kasta la ti biyag, nana. Ano nagiti aging babak nang nga, di mo't bak nang. Adamot nagiti simple lang, bak nang damang gayam. Ay, Awanan tinatday ti sweldo. Igatang mo pa itibag ta anak mo. Di awan ton ti matda pagplit-plite ka mapanagtrabaho. Makamu ka pa lang iti pagpletem Anya? Ala, mudto yan ti sweldom. Jak itad kan ka. Aglablabos ka nga gina. Anya? Di mo itad ti sweldom? Saan? Siya kung ti mangigam iti kwarta, manipot ita. Anya? Ay nagalasin ti ugalim nga asawa? Nalalas pa iti ugalim Anya? No kaya't mo ti maaddan iti kwarta, di agtrabaho ka. Anya? O sige, no kasta ti kayat mo, agsinatalangan. Anya? Wen! Agsinatan! Agawid kami ni Jabalay Dananang! Makaamu ka, ano dahi tatiyan mo manasaya? Uray itan? Agawid kayon, ijayan ni nanang mo. Awan na sakit abakrang ko! Anya? Dito'y kayo nga agnaud iti anak mo. Wananang, pinapanaw na kami ni Arturo. Taapay. Imbagak nga may ngagsina kami. Gaputa din na kayat nga ito ti sweldo na. Amuklatan tiga puna. Anya ti amuyo, nanang? Amuk tiga puna, no apay adi na itadkan ka ti sweldo na. Ngamin gastador kayo nga agina. Ha? Maawatak ti asawam, no apay adi na itadkan ka ti sweldo na. Nanang. Gaputan no anya laditan ti pangigat-gatangam. Kat, para matiti anak mi. Ay, bidot, anak ko. Awan ti bidot iti aramidak nanang. Ta ipapay ko lang ti kayat ti anak ko. Narigat mo't at ti anak ko lang ti mauday. Ngayso lang ti pasig adaan ti arwatan na. Sipod pa'y, kastakan, Carmen. Kas kalabak nang, di mo ammo ti aginaw. Nanang? Nauman ti asawam, iti kastang aramid mo. Naimbag kumamat no adda trabahom tayo sa ngam awan mat ngaraw. Ni Arturo pa'y kit din ti sakit yo. Imbes at siyak nga anak yo. Wan, gapo tama di ti aramid mo. Anyamat na nanang, mapanak agis kwela nga awan balon ko. Ingkag dawat ka ni Lolom, awan kwartak. Ay, nagagdawat nga ibagbagam. Apay, aday kwarta. Tatang, ibingayan nyo matanan nila ni iti pensyon nyo. Kanya nga ibingayan. Katinggatang mi amin na niti masapsapol dito'y balay. Hindi yung pa'y matintidaan nila ni. Ay, kwarta latya mo dahi ta anak mo. Inikak lang arudo ni dinaminsan. 5 gaso tinala na. Itaagid daw manain. Naibus nga rudan, Lolo. Manulangal daw. Naibusan? Wala. Alakit din. Ikan yun nila ni iti kwarta, tatang. Ay, awan maitid ko.
Gastadura launay ta anak mo. Takasanaw, panpanuyam met ita. Abay, Arturo. Alaga ka de, ngayon sinamon ni Carmen. San tatang? Ni Carmen tinagpunang agsina kami. Kat pimanaw dan dito'y balay. Abay, kaya't mumait nga agsina kayaw. Diyak kayat atatang. Diyak kayat aramid na. Amin lakit din na matmatgadak kat igat-gatang na iti para iti anak mi. Nga uray saan mo't nga importante. Ay. Uwan, ipatpatag kumot nila ni. Tanak mi lakat nga ron tatang. Hanggang di namot kayat asawan. Nga amin na kayat na kat matungpal. Saan kami mo't abak na? Tapno ipaay mi ti amin na kayat ti anak may. Apay no agsublidan dito'y balayaw. Makita yaw, tatang. Uray da kayo ang naganak na, kat di yung maanusan. Ay na, kwarta lati muda. Ti pensyon ko, ti kanayon datang tangadan. No kat dandanen ti panangawat ko ti pensyon ko. Nagadoon ti bagbagada, kayat dagatangan. Iso, at aramiden mi kaninanang yaw. Igulpi mi amin an iti bagas ken amin na masapsapol mi iti kusina. Tapnusan kami ngagbisen. Tatang. Ay, jak amo iti dayja Carmen. Kunablan no baknang. Gatang iti arwatan da nga gina. Hanggang awan met gayam igatang da iti kanunda. Ingkang amin sukunan ti aginam, pare. Saanan pare? Bayak latay da ngagnad ijayan ta katugang. Di ibturam latan ti iliw mo kadakwada. Unan ah. Sabagay. Kasta lati biyag. Anyangay nga rod. Di kayat ko pare, agamiris ni Carmen. Maamiris na, asan asyak ti ayan ti biddo. O di kat iso. Wan matikad di Tas si kamot lati kababain. Ngamin, nilabakit mo ti chismis dagiti karuba. Agin babak nang kano. E din to tamamirmiraut mo't nga rod. Wan pare, ni bakit mo ti linaon ti chismis dito yan tayo. Agin babak nang kanaw. Hari Carmen, day tamot latan agtugtugaw tar aramidam. Ilabang manmat dagito'y ulis me hindi tatangmaw. Madadaol ti manicure ko, nanang. Ipalabayo iti sabale. Manangdan kayo. Anya, ayawan pa'y maitulong mo dito'y balay. Ay, di kay sumanaon, nanang. Marengrengak. Isumat lagayam, adi na kayo sukunan ti asawam. Takasta kayo nga gina. Awan na saya at nga aramid yaw. Day tala kwarta ti amuyaw. Ay na, sumardang kayo, nanang. Makauma kayo. Kastalatan ti bagbagayo, sipod imay kami ditoy. Ala, pumanaw kayo nga gina dito'y balay mikin ni tatang maw. Sadot kayo nga gina. Day tala gasgastos tar aramidan yaw. Agin babak nang kayo. Papanan mi nga ino papanawon da kami matan. Agawid kayo ni di balay yaw. Anya? Pumanaw kayo dito'y balay. Awan pa'y serbem nga anak. Di ka pa'y makatulong. Nga uray la kumaagin daw iti plataw. Umay ko itulod dagito'y aginam, Arturo. Agsublidan dito'y balayaw. Diyak kayatan ni dangawatan dito'y balay ko, tatang. Arturo, saan kami ka din anapatagkan ka? No kayat mo nga agsublipay ti pamatag ko kada kayo. Agbalbaliw kayo nga gina. Di naktupay matulungan nga agsapul iti kwarta. Kalpasan na. Kasla kay baknang. Noan niya laditan tigat-gatangan nyo. Nga uray saan mo't anaskan. Nagadun ti utang mo. Asyak itan ti sing-singirin da. Ay, Carmen.
manipod ita. Agbalin ka na responsable nga asawa. Agbalin ka na pagwadan nga asawa ken ina. Di ka naging babak nang, tasaan ka mutabak nang. Tatang. Isurom ti anak mo nga gimpad. Uwan, tatang. Agtungpal ka iti balakan ko. Tadyak kayatan ngagsubli kayo pa iti balay. Nang runa, nusan ka paila nagbalbalew. Tatang. Si ka Arturo, no kasapula na disiplinam ti asawam, maramidam. Tatang. Nang runa, no kasta amaditi aramid na. Disiplinam, agruam, laglagi pamtay kunana apagsasaaw Carmen. Di ka umasta abak nang, nusan kamot abak nang, tadi ka ket kababain. Uwan, tatang. Amok itan. Ikarigatak tagbalbaliw. Titan gagayam, tinaggibusan, ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasao akunana. Di ka umasta abak nang, nusan kamet abak nang, ta di ka ket kababain. Tampok ditoy programa tayo. Kastala ti biag! Anya, DJ Adalton tisong batam Amanda. Wala nang. DJ Adalton! Ni nanang mat. Taoyawon nan sapay ni Dalton. Di kay kadiag kasta. Maditi na uyaw nanang. Amangan lumabainan kayon to. DJ Adalton tisong batam! Ala, ni nanang talaga. Saan? Jack kayat DJ abulad aparakan ka. Ni nanang. Ado di tati agar aram kan ka. Basta saan ani Dalton abulad tisong batam. Anya ka din ti sasawan nyo na. Ay, basta! Jack kayat DJ Adalton alaad aparakan ka. Nagpintas ka. Iso Jack kayat ti laad amasawam. Nalawag ka de, Amanda? Ha? Nangag mo ka de, Amanda? Jack kayat DJ Adalton aparakan ka. Di kayat ka, daytay na taar, ngamen, nakapimpintas ka, maawatam! Sige Dalton, agkapeta pay, manganta dita tinapay. Agyaman ak Amanda. Angam kababain mat. Anya nga iti pagbainam? Katsyak tinanggatang iti dayta at tinapay. Saan ani nanang? Kuwang ngamin. Pasensyakan kini nanang tatalaga akas tati ugali na. Bagayam latan. Wen, maawatak, Amanda. Tinapatig kanyak. Ay ayatan nakmat. Akas iti panagayat ko kan ka. Ay, ako aya! Nagpuskol lakit din tirupa na! Lulaad kayaw! Agbain kayo man! Saan mo nga ikaskaso Hoy! Shoo! Ay, inako na Amanda. Agawid akon. Saan dito'y kalaang. Bayang kadilaang ni nanang. Di ka nagtamangrik na! Shoo! Sa laki! Inakon. Agawid akon. Saan? Alakit din. Agkapeta pay. Angam, mababain akon kininanang mo. Nakalaga adi na mangrik na! Sa laki! Bayang ni nanang. Pabot nga asaw! Talaga kastana. Agraman agong mo, papay! Nagalas ka nga asaw! Sa laki! Ay, bayam latta dita ni nanang. Isumat lati maibabain iti kastangar aramiden na. Ay, unay kan Marilydia. Nangag ko itay ti panagpukpukaw mo. Asinaw, tinagalas ti matana, kandupap ti agong na. Ay, masuronak ngamin itay. Tadilakat mangriknan. Ni Dalton. Wine,
Diyak kaya't da di alaad apara iti anak kao. Ay, nagpintas ti anak ko. Kasken kwa na lang ti agbalin na kaayan-ayat ti anak kao. Ha! Never! Ay, unay kan. Oh, saan ka di mare? Silang! Tay, Ani Dalton, ti para iti anak kao. Ha! Nagpuskol kat nga minen ayat ti ropa day jay adalton. Takanayon lata nga umay ijibalay. Idinto taam mo na lang arodan at jak kayat. anya nga iti mabalin mo. Kat agin inayat da nga rod mo't kin ni Amanda nga anak mo. Ay, nagpintas day anak kao. Kat agbay may sapay. Bogbog tong nga anak. Isu ano mabaled, jak kayat alaad ti maasawa na. Anya, ay sus, maditi uyaw ata o maray. Panaguyaw ti kasta nga ibagbagam. Saan nagaputan na pintas ti anak mo? Kat uyaw mutan ni Dalton. Adamot rik na na amasae. Basta. Isu ano makitam day di adalton, maray. Ibagam kad kwa na. Asaanan nga umay iti balay. Gaputa jak kayat apara iti anak kao. Ay, tanya nga iti bibiyang ko dita. Sika ati mangibagaken kwa na saan asya. Nagpuskol kat nga minan ti rupa na. Ha, saan nakadenggan? Anya, Or-orayin nan sakit ti asabwagak iti napodot adanom ti rupa na. anya, ay saan amaray? Saan? Maditikas tang aramidaw. Madeng! Apay nga main, ani Amanda pay lang ti inarem mo. Kita man, sikan ti chismes dito lugar tayaw. Asika ka na ket ang graraman. Ay ayatakmat ngamin ni Amanda, Uncle. Nga uray kas jay ti trato ni Lydia ken ka. Ano sa kun Tay ayatakmat ngamin ni Amanda. Ay, anyan ni ayat nga agpaisaw. Inton kuhan, agtaray kaming kini Amanda. Ha? Ah, ay katuan na. Itaray mo kit din. Sana balay, tadamot panggedam. Mangup-opisina kamot ijaili. No agtaray kayaw, mabalin lata. Tasan mo't nga agbisin iti denam ni Amanda. Uncle, anya nga tati aramidak. Husto mo't ti kunam. Itaray mo ni Amanda. Saan sa nga umno day ta, Uncle? Madinsa? Alakit din. Itaray mo ni Amanda ta asawa mo. Kita man wadapay lamabalen ti inana. Awanan na. Awanan ti makunana. Gaputa nagtaray kayo lakit nga rudan. Alakit din. No kaya't mo akit tulungan ka pa'y amang itaray kini Amanda. Hay, Amanda. Anya pay laang ti or-orayam dito'y paraangan katrabien. Ada pa'y trabaho mintod bigat. Iso nga inka maturugan. Sa anak ang makaturog, nanang. Limbagarabiyaw. Ha! Ay! Adya ka pingay masidag! Ay sus, Amanda! Umulugtan! Ni nanang mo. Limbagarabiim. Nana Lydia. Hoy! Sika nga aso! Apay ka di kanayon ka nga daditoy. Kanayon ka nga abugan. Ngam agkarasuble kalata. Ha! Aso kala talaga. Husto, nanang. Sobrang kayo mo. Bayam lata, Amanda. Pasensya ka naman da. Rabrabiin, ngam imayak. Naglayo na kami dito balayo. Iti pa naggapok ili. Hoy! Sika nga aso! Agawid kan! Ha! Umapon ka matan Saan dito iti balay mo? Umapon ka iti balay mo! Umay kang Dalton. Umunog ta. Ijay silid ko ti pagsarasaritang anta. Ay, saan? Padasam ti umunag sika nga aso. Tabarsakan ka iti bata. Umay kakit din Dalton. Umunog ta iti silid ko. Nita! Anya, nagpukpuk kaulatan ni Lydia. Aging gaadi ka nagaway? Huwag, Uncle. Ay, mababain akon.
Hanyan ni Lydia. Sa bagay, kastala tibiyag, baraw. Ang alakit din, di kag surinder. No kayat mo akit, kuyugan kanto pa'y amang sarungkar kini Amanda. Ha? Wan, tasyak man ti sumango iti dayta Lydia. Sagutak man iti sabong. Ha? Agdaton ka kan kuana, angkal? Sa bagay, agpada kayo matabalo. Ay salbag ka bait. Saan tulungan ka lang para kini Amanda. Ay, sige man nga rod, angkal. Anya ti kaadayo adwa, da kayo abakas kan asaw. Naimbag nga orasyon, nana. Naimbag nga oras mo, kabsat. Saan naimbag ti oras ko? No dagita rupayaw ti makitkitak. Ala, agawid kayon. Kabsat Lydia. Makitam ka di daytoy sabong nga igam ko. Apay dayta? Nagpintas dagito ya sabong saan ka day? Nagbabanglo da pay. Para ken ka, ading Lydia. Para kanya? Wan, para ken ka. Ngamin, napintas ka man. Nang runa no saan ka nga ungay. Wan, Lydia. Amom, no saan ka nga ungay. Ad-adda nga agminar ti kinapintas mo. Nga uray medyo adda edad mo. Ay, kasta ka day. Wan, Lydia. Katamom, no agkawas ka iti nasaysaya at ngemday ta kawas mo ita. Ay na, ad-adda asumiksi ka. Daytay ngay makunkuna fitted amadaw. Addan to pa'y atiwam di ta abalasang Ay, talaga? Wan, iso adikan agung ungutuan. Di ka pukaw-apukaw. No kasta makitam ni Dalton. Tamaditi kasta, ading. Sige ka. Ang mga numapugsat may ti urat ti tingid mo, awanan madadaal ti kinapintas mo. Kasta? Si kakit dimot, Manong Carlo. Ibagbagam ti agpaiso may papankanyak. Ibagbagam napintasak. Kat simple imag tanapintas kakit nga raod. Kaya rigam day ta sabong nga intad ko kan ka. Anakapimpintas. Si kakit dimot, imbagam ba nanti agpaiso? Amam, no adala panakay karay. Arman ka kumakay. Wan. Iso amanipo dita. Di ka nagungungutuan. Tapno saan amadadaal ti kinapintas mo. Naglaing ni uncle mo. Takabailan na abulaan ni nanang. Imbag nga rod, tanalagip ni Uncle tikas de nga ramidan. Tano saan? Agpukpukaw man siguro ni nanang mo ita. Uwan nga raw. Dagi jay daw. Agsarsarita da iti sirok tidakala kayo. Kastauna iti katawan ni nanang mo. Nasaya at mag, bareng agbaliw ni nanang. Amanda, agkalaysatan. At damatan umdas nga ornong ko. Sige, no day tati ko nam, di agkalaysatan. Anya, agkalaysa kayon? Sigurado ka kaday, Amanda? Una nang. Napudno akin ni Amanda, nana. Isong agkalaysa kamin. Saan na mabalay mo? Oo, agungot kayo man ang nanang. Amangan no lumaad kayo.
Umisem kayo kiti. Gaputa nag-asa takin ni Dalton. Ngamin, nasingpet a tao. Kitain nyo man. Oray pagsasawa nyo, kat napod nulat ta kanya. Nanang, ni Dalton ti kayat ko. Gaputa awan ti makunakan ko ana. Isong agkalay sa kamin. Wanya ngay, kumusta ang Dalton? Agkalay sa kamin kini Amanda, Uncle. Nasayat nga rod Epektiv sama ti style ka. Huwag nga rod, Uncle. Da kayon sama ti nakapagbalbaliw kini Nana Lydia. Sikabot nga men. Di mo amo ti mga ayaw. Kuang amin. Mababayin ako na, Uncle. Okay, kaano ti kalay sayaw? Iti kabitan a panawen, Uncle. Makita mo kabsat Lydia. Nakapimpintas kaitan. Bagay mo day ta suot mo. Nagsiksika. Sika, mate. Ibagbagaman ng tipudnaw. Katun, mate. Luan niya tipudnaw. Di isa o ti ibagak. Sikakit di, mate. Iso amayat ti kasta. Agpapintas ka. Kendi ka agungungay. Nang runa pa'y tagasawa itanda Amanda kendaltaw. Wan, amok dayta. Nasayat, mate. Ay na, nagpintas ka talaga. Thank you. Wanya Dalton, kumusta ti katugangam? Mayat, Uncle. Saanan nga agungungay. Si kangamin kay. Di mo amaw ngay aywain. Ay, nanggag ko dahito sa ritaan nyo, ay, adda kagayam iti asidag may, Miss Beauty Paul. Mom, Carlo, naka-Ameris akmatan. Asaan arumbang nga uyawag ni Dalton akaanakam? Nanang? Gaputapod no ni Amanda. Saan nga iti akin ruwar alang nga tinapatag? No di ka ti panagpuspuso na. Ay, pudno day ta, Lydia. Sorry, Dalton, barok. Pakawanin na. Lipatan tayong dayta, Nanang. Makitak, apod no anasingpot ka. Isu sorry ha. Suray talaga. Lipatan tayong ti amin, Nanang. Ket, agyaman tamaklundak nga asawa ti anak yo. Gapo, tanaka-amiris akon. At ikaskenan, ket ti ugali ti maysa a tao. Saan ket? Nga iti akin ruwar alanga. Nanang. Ay, pudno ta ko na makabsat. Kastay ko na nga rudain. Saan ati akin ruwar alanga ati kaskenan? No di ket tinasayaat akaunggan. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasao akunana. Saan ati akin ruwar alanga ti kaskanan, no diket tinasayaat akaunggan. Tampok ditoy programa tayo. Kastala ti biag! Sorry, Samson. Saan ka kayat? Kayat ka di asawon na ita? Pinaay mo ti ayat ko? Saan ka ngamin akayat? No kasta, asino nga rod tinagasat di tapusom? Ni Julio. Ni Julio? Tay anak ni Nana Berta nga gis-istor? Wan? Isugayam day jiti kayat mo. Apay Susan, anya ka di ti awan kanyak at daken ko na, ta iso ti pinilim. Basta iso ti ayatek. Nagsakit mo tunday ti apanang paay mo kanyak, Susan? Kastala ti biyag Saan ka amang namnama asong batan nakatiar armam? Tamangan no di nakamot kayat.
Nang namnama klakit din nasungbatan nak. Gaputan na sayaat mo ti panagkuykuyog ta no daduma. Agkuyog ta pa'y nga ron amapan makimisa iji ili. Ni Julio ti kayat ko, Samson. Sorry. Basta latibiyag, pare Samson. Ang sige na ta. Uminom ta. Danggayan ka. Talaga ajak maklon ti pan nakapaay ko, pare bong. Kasta latibiyag, Samson. Bidot mo. Gaputanam na mamasong batan na ka ni Susan. Ang aman niya ngay, pinay na ka. Tadi na kamatgayam kaya. Uminumak man pa'y. Diretso na tinti pa nagtagay mo, pare. Ang mga numabartok ka, Dagos. Nasakit nga min tinakom ko. Ay, Saus, aklo na mo, hindi pa nakapahay mo, pare. Tatalaga kas talatibiyag. At dalatapan nakapahay tayo itibiyag. Nasakit tinagam ni Samson, iti pa ng pahay mo kan kuana, Susan. Anya nga rod ngay. Saan ko nga rod nga ay ayatan? Di pinaay ko. Nagbarbartag ka no? Kat, awanan bibiyang ko Jack mat imbaga mapa nagbartag. Sigurado na sakit, tinakam na kanya. Bay amlat ta Awan mabalin na, ta sikat kayat ko. Sikat ti ay ayatak. Agyaman akmat Tasak ti pinilim, Susan. Agkalay sa takip din tapno malpasan. Agkalay sa tanan, Dagos? Apay, di mo kayat? Kayat ko Wan, agkalay sa tan Julio. Iti kasta, malpasan. Sige, tulagan tayo nga rod anaimbag ti kalay sa ta. Manong Samson, anya ti pampanunutam dito'y paraangan. Pampanunutak ti pan nakapaay ko, ading. Ni Manan Susan, ay namanong, nagado dita babalasang, saan laan ni Susan ti babae dita? Unang ni Susan ti kayat ko. Di nakangarod kayat. Salbag day di Julio. Ti awanan bain. Amo na lang arudan nga armak ni Susan. Yung ginidanan nakpay. Padamat nga agayat jay tao. Kun may isa, talaga siguro adi nakakayat ni Susan. Nasakit tinakom ko. Ay namanong, aklunam ti kinapudno. Aklunam ti pan nakapaay mo. Saan ang mabalin natin? Balsik day di Julio. Naskan nga agnakam. Anya? Ay sus, di kagar aramid iti maday manaw. Saan anasaya at dayta? Umayat man makitugtugaw ka dito'y paraangan nyo, Baum? Apay ka di aya, Julio. Awan mo't kit dito importante nga ibaga. Pakumusta akla ko man ni Samson. Kasta aya. Apay asan nga iji balay dati papanam? Amok nga minada kayo tinadagkat iti tunggal maysa, Bong. Ay na, nasakit tinakam ni Samson, tapinaay ni Susan. Gaputa sikat sinungbatan na. Awan mabalin ko tasyakot ti kayat ni Susan. Wan, nasakit nga ro tinakam ni Samson kan ka. Kasta ka di? Well, okay kasta, ibilang kulatan ni Samson apagayan. Awan tigurak kan ko na? Wana, uray maditirik nanakin ka, fanend mulat tamot Anya ngay nga raw, kasta latibiyag. Tamadimait no tutupam, wano pakitamot iti maday. Awanin na, talaga ariri. Wen Bong, kaya't kumot ang makasarita ko man ni Samson. Ang liklik-likan nakbot ngamin. Aya. Sige Bong, agpainumak. Ha? Ibagak to no kano. Taaya bam to ni Samson. Siya kung ti makamoy ti arak kan pulutan. Tagsasango tayo man. Ay namanong, maditikas ta pampanunutam. Balsik talaga day di Julio. Tanya ti aramidam kan kuana. Awisak amapan kami iji igit ti bakras. Kalpasan na. Itinag ko. Iduron ko. Anya? Ipalabog mo? Ay, manong ko aya. Limpyo ka di pa itapanunot mo. Talagang aramidak. Kita man tilaing na. Ay saan manong? Madiday ta. Di ka mangipalabog. Taamangan nusi ka. Ti pagdasalan na.
Ading? Tinasayaat nga ramidam, aklunam ti pan nakapaay mo. Dayta ti kasayaatan. Wan Samson, kasta ti ko na ni Julio kanyak. Uray ijay balay mi kanulatan ti pag-iinuman tayo. Kasta? Katwa na. Mayat. Sige, kayat ko. No kasta Samson. Saanan na nasakit tinakam mo kan kwa na? Saanan iso nga ibagam to no kaano ngagpainom ni Julio. Tatalagang umayak. Wan Susan, inton madamdama, agpainumak iti balay dabong. Agsasamo kami at talo kada Samson. Kasta? Amangan no agapa kayo kit dimot ka ni Samson. Saan? Isungarod pa inumak ida. Tap na makasarita ka na imbag ni Samson. Agkidawak iti dispensa. Tanarigat may nagnanayon ang nasakit tinakam na kanya. Alita, nakasaganan ti amin, bong. Samson, ilugi tayo ti uminaw. Nukurang ti pulutan tayo. Inaktulat ang mga alay di balay iti dilata. Ay kat, wala. Oh, Samson, nya pa lang tiraramidan. Busata mo na. Kita nakpaila ni Julio. Inton ko, danugak ton. Hoy Samson, busata mo kunakmait. Anya ti busatak? Lukat amon taarak, ato uminom kan. Wala. Sige. Kakaiso na libre ti sat kan pulutan. Bong, nabartag samutan dagita dua akakadwam. Kwa, bayam lata nanang. Saan kami pa yan nabartag, nana? Oray sak, sana kaya nabartag. Makitam. Pasensya kayo, nana. Dito'y matan, para angan nyo ti pag-inuman may. Saan aparikot dayta, Samson? Saan abali at di kay mataggulo-gulo ditoy? Ngamnay, madlaw mo't anabartagkan. Sak? Sana ka nabartag, nana. Uminumak paikit di, agiinom kayo lata nga rod. Ngam no nabartag kayon, isardeng yun, Tama tino, sobra ti bartag yaw. Di yun ton mayawid, ti bagiyaw. Samson, nabartag ka na niya. Gustong ti inom. Nabartag akon. Aray ni Julio, nabartagan. Nabartag naman paiso, Samson. Nawas tangarod. Agawid tan. Wala. Ang sangpay na, agkidawag iti dispensakan ka, Samson. Tas siya ti sinumbatan ni Susan. Sorry, Well, maawatan na ka ni Samson, Julio. Kasta la tibyaga? Sige, agawitan. Julio, itulod kan. Sanan. Agpadatan, nabartag. Iso din akong itulod. Saan? Basta, itulod ka, Julio. Sige. Nuday tati ko na itulod na nga ron. Nagalas magayam di dala nyo dito Julio. Samson. Iso nga nadamata. Amang nun matindag ka. Zapay, bakras mo dito. Sigakit di at itinag ko. Dito iti pagnanta. May ka. Saan? Dito yun ti pagnanta. Umay ka. Samson! Nagkamata na iti bakras! Ay, tulungan na kami!
Sayaw na ka niti nakatala. Anay ko. Anay. Asos! Agdardarata muging mo, Samson. Anay ko. Ti chinilas na. Antayo. Naisabit iti sang ati kayaw. Anay ko. Ay na, Emilia. Ingkan surutan di kabsat mo iti ospital. Ha? Taapay? Natnag iti bakras. Kat nasugat pa iti muging na. Iso nga impanda iti ospital tapno madait. Anya! Anya kalakit din ayamano. Kita man tinapasamakan ka. Anay ko. Nagsakit tinadait amuging ko. Manungay adait dayta. 4 stitches. Ay, api nga main. Anya tinararamid mo. Ala, agawid dan. Imunan dagiti nangipanken ka dito ospital. Dumagas tapay ngamin iti agas mo. No kasta, nadait ti muging ni Samson? Wen nga rod. Anya nga min tinapasamak. Inguyod na, ang idikuan, natnagon. Day tama ti malagip ko. Inguyod na ka? Itiigid ka no ti pagnaan me. Anya? Oh, rabi ang manong Samson. Nagtumarka ka din iti agas mo. Nalpasan Ay, anya ngay itamanong. Addanton piglat di tamuging mo. Gapwanan ti kinabartek mo. Huwin nga rod. Kat asino nga min tinagkunakan ka nga itulod mo ni Julio. Kat agpada kayo mat anabartak. Adi ka pala nag-awid nga man. Wanaw, amangan no. Agpudno ka man manong Amangan mo't no dakas nga man tipanggap mo kini Julio. Amangan no kayat mo nga itinag itidaraas. Malagip ko nga man, tay na ko nam idi kanya kat. Nga idoron mo ni Julio itidaraas. Kwa ading. Siguro, pinanggap mo nga idoron ni Julio itidaraas. Ngam naunaan na ka, sikatin na idoron na. Saan ading? Di nakindoron ni Julio. Naot balansak. Anya? Idi iguyod ko kuma, ta idurong kon. Dayjay, naot balansak. Sakmatan tinatnag. Anya? Ay, daitan, ti kunakken ka manong. Nagalasket nga minan, ti panunot mo. Anya nga ita, dinagbalatakken ka, ti dakas apanggap mo. Kwa? Di ka mangipalabog, ta amangan no sika ti pagdasalan na. Laglagi pam dayta. Wala ding. Pudnot ako na. Nabarte kak tumag ngamin. Isoan na outbalance. Di ko namkit day. Talaga ang nagbalatakan ka ti madiapanggap mo kin ni Julio. Iso nga ita, addan piglat to di tamuging mo. Pakalagi-lagi pam iti dakas apanggap mo kin ni Julio. Asika tinagbalatakan na. Anya? Kas tagayam? Agam anya nga Sika talaga pare Samson Di awanan. Agpiglat to day tamuging mo. Huwag nga rod. Ngam niya. Di mo sasawon kini Julio. Tama ba inak? Wala. Secret talaan. Nangko, Samson. Julio. Daka dita? Itay pa'y Ay, jaklaim pagarup, Samson. Ang manyangay. Si kamot tinagdasalan ti madi apanggap mo kanya. Nga ita, kat agbababawin ni Samson. Ang naman nga kas talatibiyag. Ta talaga nga agbalatak mat kada tayo, ti dagas sa panggap tayo, iti pada tayo at tao. Titan gagayam, tinaggibusan, ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasao ako nana. Di ka mangipalapog, tamangan no sika ti pagdasalan na. Tampok dito'y programa tayo. Kastaratibiyag! Armida, umay ka patigwan iti linutok a ginataan nga aba.
Italamanin nga gluto ak iti kastoy. An-anwak ngay dayta. Ha? Di sidaam. Ay, sana ngaksid sida iti kasta. Tinasayaat, ingkalangan itad ka ni Norma. Sigurado, alaan na dayta. Gaputa dayta la agur oray iti ipadiguti ka aruba nati amuna. Ha? Sige i-recap ko to'y ridaw. Ado pa'y ngamin ti aramidak. Ni ay, naglastogan? Pinabainan nakpay? Apay ngamin anapan mo pa'y lapinadigwan. Amumat nga ado itan ti kwartada. Gaputan na awat nila kay na iti may sa akumpanya. Sigod mo't ngagpinpin na digo kami idi. Katilutwak nga aba, kayat na idi. Numalang abnan nga aba ti ilutlutok. Umayadagos, mangalan iti manlukong na kat agdawat. Sana nakasta ni Armida ita, tadon ti kwartada. Kita man, napadakkaldan ti balayda. Pimintasan ti aglawlaw ti balayda. Kan napintasan dagiti kausda. Wan nga rod Mayaten ti biyag da ita. Isu asaan dan apagan ano ti maipadigo kadakwada. Kastala ti biyag, bakit? No nabsog ti tao, dinan kayat ti diro. Ngem numabisin, uray ti napait ataraon, nasam itlataken kwa na. Kastala ti biyag. Isu ada Armida, didan pagan ano ti padigom. Ngem idi nakurapay da pailaang, uray noodles ken tuyo nga ipadigom ay naimas kadakwada. Nay. Adda si Mardeng ako tiyay iti batog ti balay da Armida. Oo, kita niya. Yang paisaw, ano, pintasan. Ha? Kitain nyo ti rimwar iti kutse. Ni Adolfo. Na, ay no. Sakit, kundi banikas pa'y matamangkit kita iti lugan na. Akas lang gagara na tayo, takder iti ayin ti kotsina. Tapno makita tayo nga iso ti aking kukwa. Wan, Pedro. Gasta talaga. Kaya't na makita tayo akaaruba da nga adan kotsina. Paiso na ito. Ganyan kitain nyo na Timaliyaw dito ayan tayo. Agturong sa amin dito. Wan, agturong dito'y isturkaw. Hoy! Na kayo ang aruba. Pangaasiyo Diyo as-asit ganti kotsek. Mga numagasgasan. Narigatan. Nangina day diya kotse. Apay nga asit gan may. Itian niya agapo. Agsigsigurado aklaang Tata Pedro. Taamangan no adda umapal kat mapannagasgasan. Ay, una yan. Apay kumagasgasan mi ngay. At damot panunot mi Ay kat nasayatan no adda panunot yo. Nakon. Ay, una yan day tataaw. Naglastugan day tataw. Nadaan lay tinasayata trabaho. Kunam lalo sino itan. Well, lastog! No kasta? Talaga ako kuamon day ta kotse, lakay? Wan mata, bakit? Ay, Tintinagak day ta iti kumpanya pagtrab-trabahwa. Ti kumpanya ti gimatang. Kahit inutak abayadan. ay imbag man. Ay na, adan kotse tayo. Wan bakit? Apalan kat, dagiti ka aruba ta. Kasano adida apalan, kat awan mo't lugan da. Umapal da talaga. Kastan na tibiyag bakit? Nung hindi kat nakurapay tayo, ita, saanin? Taadon ti kwarta tayo. Iso nga apalan da tayo, dagiti ka aruba tayo. Ante, agdat nga payo? Ha? Inmay ka dito'y balay mi amangi baga iti tinapay? Apay, awan tinapay yo? Awan, ante? Ay una yan. Ay kasi kamot nga ubing. Tadi ka pa'y makaraman iti tinapay. Ala, mabit lang taikan kawan. Tapno maramanamot tinaimas at tinapay. Adong titid mo, ante? Anya? Ay, may sala ang titid ko kan ka. Kan saan kan nga agsubsobli Wan, ante? Una yan ti anak talakay.
Napanggayam di tadakkel abalay kat napanagkid daw iti tinapay. Dayjay kan kananan? Kastala ti biyag, bakit? Amunan ti agbyag. Ay, saan nga iti dayta lakay? Ngam kita man ti anak ta. Tagi-imasen na ti tinapay nga inted ni Armida. Wena, tada palaman na. Ay, masyanak lakat ngarod ka ni Leonard. Sa bagay, saan tamat ngamin maigatangan iti tinapay ana imas? Igatangan to sobramat ngamin ti panagtipid mo. Igatangan mo ti anak tayo tinaimas at tinapay na Iti kasta, sana mapanagdawat-dawat iti karuba. Igat-gatangak mo't adda lang ngamin apalaman ti tinapay nga inted ni Armida kenkwana. Di kastanto mo ti Aramidam. Nala, bayam. Kastanto ti ipalaman ko iti tinapay ni Leonard. Tapno saan na mapanagdaw-dawat ka ni Armida? Hoy, Cynthia, apay, di mo man lamang igatangan ta anak mo iti tinapay na. Imaykit din di tabalay ang nagdawat iti tinapay. Pasensya kan iti anak ko. Nakita na kanungan iti anak mo amang mangan iti tinapay. Isuan na panmat nagdawat. Siyak, tinangted. Ay, kaasipay ta anak mo. Tadi makaramraman iti naimas. Anya? Nene. Nagalas ti panagsarsarita mon, Armida? Naglastog kan Gaputado ti kwarta mon, limastog kan. Akasta pa yun ti panagsarsaritam. Nga awan bibiyang mo, numasakitanak iti kasta panagsasaom. Oh, apay? Adamadi nga imbagak? Mano ka di ayat ti bayat ti tinapay nga impakan mo iti anak ko. Tabayadak langan, ha? No. Ibagam tabayadak langan. Narigat mo't no pagbalinam nga otang ko ana imbaga nakam dayta. Excuse me. Diyak ka sa pulang ti kwartam nga agat palengke. Pwe, kukwam laang. Anya? Nabanglo ti kwartak. Tagga po iti bangko. Kan pasig pa'y amalutong. Idinto tati kwartam, rot-roten, kan agat ikan, naglalangsi. Anya? Ha? Inak man laangan. Ay na, barsa, kagtulangatan ti ulo na tauray agdaran. Ay, suran kon. Oh, adto'y matiparakan ka. Agyamanak, auntie. Dahito'y matitinapay, aparakan ka. Agyamanak, auntie. Ay, unay kayon nga ubing aya. Talaga nga inaldaw nga umay kayo agam ambing dito'y ayan mi. Takasanumat ngamin. Awan pa'y naimas amak makan ijay balayo. Naghimas mo tayo tinapay mo, auntie. Ngaron, naghimas. Alalala, pumanaw kayon dito'y. Awanan titagtad da tinapay. Iso pumanaw kayon. Talaga mabisbisinan kayo la. Una ititinapay. Ha? Nangag ko day tayo bagbagam kadagiti anak ko, Armida. Apay akas tati saong kadakwada. Nga ibagbagam nga agam ambing da dito'y balayo. Idinto ta si katinangayab kadakwada. Talaga mat aday talakanan da dito'y ayan may tisip-siputan da. Si katinangayab kadakwada. Binilin ko ida, adida umay dito'y ayan nyo. Iso apulos asaan da nga umadak ultimo dito'y paraangan nyo. Anya? Uray ado ti anak ko, Armida. Mapakan mi pay laida iti husto. Hay, da kayo ado Apay ngamin nga imay kayo dito'y. Idinto ta imbagak adi kay umay dito'y. Ikwa, inayaban na kami mat ni Auntie Armida. Pinayapayan na kami. Di may kami. Oh, makitam. Inayabam gayam ida. Sa ita, agsao ka iti makapasakit. No. O ala, agawid tayon. Kat saan kayon nga umay ditoy? Uray ayabanda kayo, Mananang. Kat si kamat, Armida. Numangted ka, di kan mangibiyat iti madiasaw, tamakapasair ka. Bimak ng kalaang, matapobre kan. Ha? Nalastog ka launa yan. Ay na, ibalang ko kumakat titinapay nga inted na kadagiti anak ka. Ngam pampanunutak ngamin amakanday chay. Madi, tagi bulbul lang iti makan, Norma. Wan,
Iso abinaybay aklatan akin nandag iti anak ko. Ngam, amang ano expired dun iso nga impadawat ni Armida? Kinitak, tinagsuputan ti tinapay. Kat saan pa'y mutkit ding expired. Nasayat no kasta. Ay, tawan pa nagtalag ko iti daytang Armida. Sipod na addaanan iti trabaho ti asawa na. Kat nasaliwanwanan ti panagbiagda, limastugan. Aso, ti pagkitkitaan na iti kaaruba na. Iti na minsan, nagpadigo kada kami. Nagdakkel ang manlukong tinangikan na. Kat siyempre, maayatan mo't adag iti anak ko. Tanaimas nga rod ataraon. Ngam idi kitaak, ay sus, nabangles mo't gayam. No kasta, saan lagayam asyak tinangaramidan na iti kasta? Uray sika. Iso ati naramid ko. Impasublek timpadigo na. Jak pagtatak ko ng ti anyaman nga itod na. Sala agpadigo no nabanglesan. Madimot Wan nga rod Nagalas at talaga ti ugaan lina. Saan nyo latang aminan nga ikaskaso? Talaga kasta ti ugali ni Armida. Mading amin, ti pa nagsarsarita na. Masuro na talaga ni Norma kinkwana. Adda ngamin dagiti kakasta a tao. Ano bumak nang dan, wenno umadon ti kwartada, agbali umatan ti ugali da. Lumastog dan, natangig dan. Kenno anya pa'y ditan. Pakaragsakan dan ti mangpasakit iti pada da a tao. Ay. Angam, kastala ti biyag ako nada, bakit? No siyak ti bumaknang. Sa anak to akas ka ni Armida. Tumulong nga kadagiti agkasapulan iti tulong kaw. Angam no sak. Kay kayat kunti kastoy abiyag tayo. Sana bale? Tamangan tayo mat iti husto. May gatangan mat dagiti anak mo iti masapsapol da. Una, importante dagiti anak ta. Ipaay ta dagiti masapsapol da. Isumat. Sa bagay, husto ti kunam. Nasaysaya atin akastoy latan ti kabibiyag tayo. Tanong bumaknang tayo. Amangan no agbalin tayo mo't akas kada Armida analastog. Kan natangig launay. Narabyan ka anagawid. Kan apay nga awan tay lugan mo. Awanan, insugal ko kat naabak. Anya! Insugal mo! Wen, malas nga rod tanaabak. Kasano daytan? Naabak nga rod iti sugal, di bayamon. Laklaka dayta? Ay unay kamutan Adolfo. Di mo lang maikat ngamin dayta pa nagsugsugal mo. Pagliw-liwaak nga rod, mayat ti sugal no mga abak ka. Wana, ngam no naabak ka mat. Sayang pa'y tinsugal mo. Gusto daytan. Ay ko tagpay na nabanugak. Adolfo, saan Inak maturugan. Nabanugak unay. Ay nasintya, nabuyam ka di news iti TV itay. Saan taglablabak itay? Ay, kalkalpas ti labak. Anya aya day ta anyos. Ay sus, amom ka di. Tiniliw dagiti pulis da Adolfo kung dagiti kakadwana. Ha? Wan, dakkel ka nung amin agatad ti tinakaw da iti kumpanya apagtrab-trabahuan da. Anya? Saan ka no gayam anam na minsan anagtakaw da iti kwarta? Kanayon ka no. Iso aday ta, maibalod da ka noon. Anya? Manon abulan nga agpupupuklatan ni Armida iti balayda. Mabain arungwar, gapo iti inaramid nila kay na. Anya ngay nga rod. Kitaong man anya lakay. Nagado ti kwartada iti. Ngam ita, awan samot ten makmakandan. Kaawan mo trabaho ni Armida? Kastala ti biyag. Inlakla ko na pa yun, dagiti daddo maagamit da. Kastala ti biyag. Anya ngay nga rod. Awan nga rod ti makandan. Di mangilako iti gamit da. Tapno adda igatang na. Ni, adda tao. Mabit lang, inakitaan. Angkan. Cynthia, awan makan mi. Pabuludan nakman iti bagas mo. Mabisbisinan dagiti anak ko. Wen Armida, apay kit din asaan. Nayo namon iti si Daon, Cynthia. Awan ngamin si Daon mi.
Uray noodles ditan, no iso ti adda. Kayat yo itan ti noodles? Wan ngam ti agbisin kami. Di ka agdanag. Sukatak tumat lang inton maadaanak iti trabaho. Ningamin lakay ko. Madi ti aramin na. Iso na ibalod. Katawan mo't panggadak. Isong agbisin kamin. O sige, ikan kayo iti kaninyo, Armida. Ay, awanan. Nagsubli kayon akas iti sigod asa saaden nyo. Husto gayam tinakunan nila kay ko. Nunabsog ti tao, di na kayat ti diro. Ngam numabisen, oray napait at araon, nasamit latakin ko na. Iso amade tagtangtangig, Armida. Nga oray pa'y may saka na baknang. Baknang ka nga agpaiso. Ngam saan mo't gayam anasaya at tinagtaudan na. Baknang ka nga agpaiso, ngam madi mo ti ugalim. Awan na. Madi at talaga ti supapak na. Wen Cynthia, maawatak ti bagbagam. Iso sorry. Sorry, itinagmadi nga ugalik. Ay, Agbalbaliw akon. Nangruna pa'y tapulos nga awanan kwartami. Iso pasensya kayon kanyak. Titanya gayem, tinaggibusan ti may sapay apakasaritaan tayo. Ana adaw iti pagsasao ako nana. Nunabsog ti tao, di na kayat ti diro. Ang numabisin, uray tinapait ataraon, ay nasamit lataken ko ana. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag!